kisah ke ane bengke melabo mise bapu tabaut ba servis Honda sinalam abe hitam ngon baje luka batut untuk minta peng kebersih are lemu blagule hansep ke engkot mulai pelapan kerja ba bengke na tusut pale nagada maut pe putun gensi pe raya male pe le melake tasi baru kok tajak kerja par yang na bengke pe dua ba kede lewa watu ot lehon darla di baba bengke na putorante abe ija klos na macet mesin abe selan de kerja ba bengke kadang kenang det takalan barang punoh lam kede hana prewate tinasa bela got perlek ke kaya ne buka bengke utang pidite masala hai ane dara yang gak megawen pilih calon yang dua ba bengke darlah Honda pak nejamu en hana urusan langsung dibuka Honda mate plat dan mate pajak pele nejaja kena razia yang mate meset dan patah pela kena netulak langsung lon buka melake nyo ane bengke yang sakit hati telat le Honda maklumlah kamu nyo ane bengke perintah toke yu pegat Honda wahai langganan yang ulun sayang yang na utang pete bene bayu baik karu toke ngon masih agam wate malam